Balawos apasik na nga ning clean-up operations ning task force kaya beka king kalinisan at disiplina ning syudad ning San Fernando bilang parte ning kampanya ning city government para king kalinisan, disiplina at pamaglingap king paligid. Kareng may nga labasan na paruminggo, malawakan na pamaglinis ing gewa ning task force, kareng mani munang dalan, sidewalk, at kareng aluwa pang pampublikong lugar, kareng miyayaliwang barangay. Kabilang kareng lininis na lugar ing Jose Abad Santos Avenue, MacArthur Highway, Alasas, Tourism Road, Del Pilar, San Jose, Dolores Intersection Flyover, at ing City of San Fernando New Public Market. May kisaupan la rin tauhan, kareng miyayaliwang opisina ning syudad, kareng opisyal ning barangay, volunteers at residente, bang tanggalan ning basura, linisan, lareng gilid na rin dalan at siguraduan na ligtas at masalesya la rin pampublikong lugar. Paganaka mo naman, kareng Fernandino, vendors at motorista, ingustong pamanugse basura, pamaglinis ka rin dalan at sidewalks, katuki ning mimira la ordinansa ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balita ang tutuking balen, susuyo.